Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Cristina. Adi nakayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biag. Barang makaipaay iti basit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. May saak nga OFW. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cristina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Cristina, day off mo ita saan ka di? Wen Eric, apay ka di? Noanya ti kunam, intag pa siya ijemol. Mabalin mat? Anyang oras? Sika man, noanya nga oras ti kayat mo. Inton malam siguro. Urayak pa'y nga itad ti amo tayo jay sweldo. Tapno agpaw itak ije Pilipinas. Alang nga rod, ayaban naktulat ta, inton nakasagana kan. Hello Arthur, agipaw itak iti kwarta itna. Mabalin mo nga alaan inton bigat. Agyaban nagbagat. Atan paggatang ko iti apuno. Tanay, basit man ang ti apit mi ita. Talaga akasta, lakay. Aganos kayo Saan na bale? Adamot ti masusweldok ditoy. Ngam di ka unay di taa, bagat. Di mo apuswan ti bagim. Amang ano makalakay ti sakit mo. Saan, lakay? Ay aywanak ti salunat ko. Si kakit di ati rumbang agan na dita. Agin na nakamot asag paminsan. Kandi ka unay agbambanog iji garden. Wen bagat. Sige pa'y nga rod. Put din tapay ti saritaan ta. Tapno makainanaga. Bye, Cristina. I love you. I love you too, lakay. Bye! Naimas ti kaninta. Imbag ta na anos tinatumpungan ta abosan niya, Cristina. Wen nga rod, di na taparitan nga aglanglang amangan. Kandi na taunay istriktuan iti oras. Nasaya at matkit di. Tapno at damat oras ta ngagpasyar. Wen nga rod, nang runa ta may sangal daw ti day off ta. Wen, takinid daw ko kada ma'am. Ano mabalin? Ket agpada ta iti day off. Ket pinatgandamit. Tapno kano mabalin ta ti agkuyog no adda kayat ta apapanan. Ay, sapay ko mga rod ta saan da ngagbalbaliw. Wen nga rod. Cristina. Kayat mo kadimanan ti agpasyar inton bigat? Katwan sa dino kadimanan? Padasan tamon ti mapan iti kalatakan at tourist spot dito eh. O sige, kayat ko dayta, Eric. Oh, nakaluto ako, Eric. Aglang-lang tanamangan. Katwan na, sigurado nga adumanan ti kanak ita. Gaputas si kati kasangok. Anya? Agpaiso ti bagbagak, Cristina. Nalaing kang agluto. Iso akay kayat da kadag iti amo tayo. Agyaman na. Katamom. Adama kay ayo ka. Gaputa malaksid anasingpat ka. Napintas ka pa eh. Si kamot, Eric. Agpaiso ti bagbagak, Cristina. Unay matdaytan. Uray si kamot. Nasingpat. Kan nataer ka. Rosel, adda ko may ibagakan ka. Kat imbag tada oras mo anak isinara kanya. Apay ka di, ada parikot mo. Anya ti makunam. Normal ka dilaang daytoy amarikrik-nak. Anya marikriknam. Kasla nga min matmatnagan ti riknak kini Eric. Ay na, daytan jay bagbagakan ka, Cristina. Posible nga min amat nagtiriknam kan kuana. Gaputa ka na yun kayo nga agkuyog. Liklikam nga minan ni Eric. Bayat ana sa papay. Kasano nga ino sa bali ti pangipapanan na. Saan nga min ajay panang liklik adi mo kat katungtong Dumistansya ka laang basit. Ha? Ay, uwan, Rosel. Agyaman ak iti dayt na asuhestyon mo. Ikarik, aramidag dayta. Rumbang laang, Cristina. Tanarigat, no dayta ti pakadadaelan ti mayat alin na nganyo kan nilakay mo.
Manungal daw adi na kinasarsarita, Christina. Likliklikan naksamat. Ay, saan? Makumikumak lang amin. Sigud mo't nga oray makumikum ka. Kat kasarita naklata. Eric, Adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. awan. Di ka ko magpanunot iti sa bali. Apay nga rod analami istipan na kilangin mon kanyak. Ala, tapno saan akong formula di tanti sumsumkan iti isip mo. Sige, itugaw mo. Ta isaganak ti pamigatantan. Apo, day taman ti kailiw ko kan ka. Ti panaglang-lang taman ni namangan. Sika talaga. Swerte nila kay mo kan ka, Christina. Gaputa na singpet ka. Lakay, nawadwad ti patulod ko ita. Iso ti aramaten nyo iti panang padakkel yu iti balay tayo. Uwan bakit? Di ka ba tanagan? Matungpal ti kayat mo adisin nyo ti balay. Agyaman ako unay, lakay. Gaputa saan amasayang dagiti pagbambanugak dito abroad. Amok no kasano ti rigrigat mo dita abroad. So adyak kayat nga awan ton ti pagkakit kita mi tinagbambandugam dita. Agyaman nak, Arthur. Ket no agkurang, awagan naklata, ha? Uwan bakit? Gamumdasan ti na ipatulod mo. At damat basit ornong ko. Kat ison ti inayon ko no at dapat ti kasapulan. Alangarudan lakay. Sikat ti makaamon dit na, Aywan gayam, kumusta nga iti anak ta? Ay kat nalaing ti anak tayo di pagkadalan da bakit? Tayo laing na isum ama kay ayam ka dagiti pada na nga ubing. Kaslay ta, napanmanin ijayan ti kaaruba. Iso adi mo manin makasarita. Ay na, baybay amlatan lakay, tapno ma-enjoy na ti kinaubing na. Sak siguro ti karagsakan alalaki dito'y lubong, Christina. Anya? Nasobra am samot timbagam, Eric. Saan man? Talaga nga awan umasping iti kinaragsak ko ita. Gaputa inaklon mo ti panagayat ko. Ay ayaten ka ngamin, Eric. Sikatin ang punas iti kinaliday ko. Kabayatan ti kaadak dito'y. Kan si kamot laang tinang patibkar kanyak. Tapno mabailak tirigat ti trabaho dito'y. Ay ayatan ka. Kat jak kayat nga agliday ka. Agyaman ak unay, Eric. Sapay ko mga rod, ta saan nga agbaliw ti amin. Kat no addaman dita pag kinaawatan. Sulbaran ta adagos. Babaan iti nasaya at asaritaan. Wen, Eric. Alang rod, agawid tan. Sana bale, tanalpas tamatan anangan. Tapno makainanatamatan. Imbagmanta na kaumay ka dito'y ayuyang tayo, Christina. Oy, Mayat ti auram ita. Nakabistida ka. Nakakwintas. Ken, wow, naibagay kan ka ti make-up mo. Uy, nga paiso. Uy, kaslada purpurma ama. Awan mo da kayo kit di mo. Diag pa'y suman ti ibagam, Christina. Amangan mat no ni Eric ti ipurpurma am. Ha? Ay... Wano, napan kayo nag-date? Iso anala daw ka nga imay. Di ka makasungbat. Pudno nga min dagiti ibagbagami. Saan ka di? Rosel, Lina. Oh, makitam? Lumablabaga tarupam? Talaga nga adda ti saan mi nga amo Rosel, Lina. Diyak ka mo no apay anaaramid ko ti kastoy. Diyak nalabanan ti sulisog. Ha? Apay? Addan relasyon mi kin ni Eric. Ay sos, agar aramid ka iti pagparikotam, Christina. Saan ka di abinagbagaan ka idin? Apoy adinak impangang. Marigatan nak amang laban itirik na, Rosel. Lina, nang runa takanayon ko akadwa ni Eric. Isuan na yung labag kan ko na. Makaam mo dito na. Agpanunot kakit di anaimbag, Christina. Wen, saan asin sinanday ta asinarek mo? Agpada kayo a pamilyado. Amangan nula dingit to ti magunudyo intun madanon ti tiyempo. Hello, Arthur. Hello bakit? Nabayagan ti naudi ayawag mo kata kami
Nalpas pa yan di pinatarimaan mo abalay tayo. Ngam, di mo matan kinom kumusta. Okay. Nasayaat ka di matlaang dita? Bakit? Ibagam kumano dati parikot mo. Amang ano marigatan ka matan dita? Ken amang ano ulpitan da kadagiti amom. Ay saan lakay? Naanos dagiti amok? Apay nga rod adi na kami matanaw-awagan. Ultimo ti Facebook mo, kat di mo linuklukatan. Christina, bakit? Nalausin ti danag mi ditoy. Sika ka na yun ti linaon ti panunod ko. Aldaw kan rabi. Kuang amin lakay. Adda lang amin tinakakumikumak. Nag-travel dagiti amok kat insurot dak. Siyak tinangas asikaso iti anak da. Jak masangot ti cellphone ko. Iso apasensya anak pinagdanag kayo. Ay, agyaman ak. Tanasayati ka sa saad mo dita, bakit? Sana bali lakay. Jakon itantan ti panagawid ko. Agawid akon inton malpas ti kontrata. Nasayat nyo rin to kasta, bakit? Tapno agdidin na tayo manen. Juan, sige nga rodan lakay. Adda pe aramidak. Bye. Agan-anad ka aganayon. Bye, Arthur. Diyos ko. Pakawanan na. Kaputadyak na labanan ti solisog. Pakawanan na. Nanalipatag ti pamilya. Gapulang iti apagdarik mataragsak. Arthur asawag. Ikarig. Isad ng konti mading aramit ko dito eh. Kat agsubli akon iti sidong mo. Eric, putdentan ti relasyon ta. Saan ang maiparbang dahi tingar aramidan ta? Ngam, Christina, ay ayatan ta titunggal maysa. Minamaag apan agayat dahi to, Eric. Managing bubukod ta. Agbasbasol ta pa yan, iti dahi tingar aramidan ta. Apay nga, Christina. Awan pa'y may sabulan anagayan ayat ta. Ngam, waswasa mon ti relasyon ta. Gaputa saan anasaya at aramidan ta. At daan tan iti pamilya. Katrumbang nga isuda ti pangipaayan ta iti panawan ta. Saan kat ati relasyon ta adwa? Saan? Ituloy ta ti relasyon ta adwa? Saan, Eric? Agwin na swastan. Kat agsubli ka iti pamilya. Kat agsubli akmat iti pamilya. Marigata na ka manglipat kan ka. Gaputay ayatan ka. Saan kon nga irenyo ti kontratak? Agawid ako ni iti Pilipinas inton umayabulan. Tapno agin na dayutan. Anya? Sapay ko matamawatan na, Eric. Kat aramidam kumamatan ti rumbang. Ipaay mo ti panawan kan si bubukal apan ang ipatag mo iti asawa kan nagiti anak mo. Christina. Sana bali. Agawid akon iti Pilipinas. Ay na, kailiw kayo una yan lakay. Louie, anak ko. Bakit? Kailiw da kamatan. Mano atawan nga min aditay nagdidin na. Wan nga rod. Sa nabali ta simbangpet kan bakit? Saan tayo niya ginadayo? Wan lakay. Saan akong ngagsubli iti abroad? Mangbangon talangan iti negosyo tayo. Taison ti pagtinulungan ta nga asikasuan. Nasaya ati kasta bakit? Tapno mabayabay ta na imbag ti panagdakkel ni Louie nga anak ta. Yehey! Saanan apumanaw ni Nanang? Agkakadwa tayo na kanayon. Una yun dahil taki naragsak mo anak ko. Naragsakak at talaga Nanang. Gaputa di na kamin panawan kan ni Tatang. Una anak ko. Agtali na uda kun ditoy. Kat agdadan na tayo manan. Maripot simbangpet ka. Saan ka magta na matimtimak bagat? Kaslawan tiraragsakam. Arthur, lakay. Adanas kan amam mo.
kunak nga ilimat ko. Ngamjak kabailan ti sidir ti konsensya. Pagawanan na ko. Christina. Malagip mo ka, DJ, imbaga ka nagsakita. Asaan ka nga inawawagan iti manungal daw? Juan. Ape ka di. Nabayag basit di Japon, Juan. Ngam sa diwa pa ilang itilagip ko dagiti bidot nga inaramid ko. Sana pudno ang nagsakit na. Kinapudno na. At na nakarelasyon ko itiya katrabaho. Pagkawanan na kumalang. Ngam sana nagpaot ti relasyon mi adwa. Gapot ang winaswas ko at agos. Gapot ang sikat ay ayat. Kandi kay kabailan nga isukat iti sa bali. Na kayo iti nagtatikapatgan kanya. Iso ang nagawid apaman anak iwin naswasagan ko na. Tapno saanin ang maulit maitibidot ko. Christina. Apay anaramit mo dayta. Tsaka mo. Ngamjag siguro na ba ilanti soliso. Kunak nga ilimad ko. Ngamjag ka ba ilan. Makunkonsensya nang runa numakit kita ka. At mariknak ngay ayatan na. Ala. Huston, Christina. Di ka nagsangit pa eh. Nawaya ka mga ramid iti kayat mo. Tungpangan na. Kabilin na. Wano mang sapul ka niti sa balya kasukat ko. Tapno magsayan ti dagansan ko. Saan, Christina? Saan na masapol nga ramidag na ita? Lipati mo ti pan nakailawan mo iti sa bali a lalaki. Umdasin kanyak ti panangipod no iti amin. Kanti pa nagsublim kada kami a pamilyama. Tinasken. Kat nagsubli ka kada kami iti anak mo. Sige. Pakawanan ka, Christina. Gapot na napatag ka kada kami iti anak ta. Agyaman na naglakay. Agyaman na kunay. Kaslaak na parutan iti siit, iti daydi nga imbalikas ti asawak, Mr. Lonely. Nalagaan ti riknak, babaan iti panangipudnok iti amin. Ket dakkala pagyamanak, gapo ta si pupuso a pinakawanak ni Arthur. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Christina. Pagayam Christina, dakkel tinagbidtutam. Ngem dayawen ka, ta pinanunot mulat ta ti pamilyam ket sinubliam. Ala, sapay la kumangarod, ta iti likudan day ta nagbasulam, ket agtultuloy lat ta ti ragsakyo asang pamilya. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Christina, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.